Balang sino? Balang. Balang. Balang macam mana? Plie Balang. Ada Balang. Balang Plie bersudah. You part the budget legally, but not every budget. You know what I'm Kobrobi place di rumah tempat negeri itu. Ada juga tentang di Bishop Jing, di Frappers Priest, di Stokes Priest ini di rumah baru kami. Ia dulu pun ada seperti Iaka boleh Kalong sisa kasngi ka bakraw, bat ka bala kerku ikipat ba Riewngeit, jong ka Balang snong Katholik Umtung, ka baha papo ka parish Maubri Ribhoy District, ka bahadin bala sengye kani ka Balang snong Umtung, nadu usnam khat khandai spa nyo po khandai, ka bala kot Shaka saw po lai snam ka jingyai lenti, kalayo bantaino ika Ïngmane ka bapaka, bat ka ba itenat, ha kani ka Balang snong Umtung. Palat san hajar Ngut kipat ba Riewngeit jong ka Balang Katholik jong ka parish Maubri kilasakhi yakane ka Jing Plie yakane ka Ïngmane bala ai kerteng Divine Savior Catholic Church jong ka Balang snong Umtung yakane ka Ïngmane la Plie bat penkentang harangkat da ka bala penlong ru da ka Jing kenyamas bakhoy do Archbishop u Reverend Victor Lingdo ha ka Jing don lang ki Lingdo soblei ki sister berharangkat ke jinge don lang MLA ke umroi constituency ba George B Lingdo lembat ki pai ba Riewngeit jong ka parish Maubri bat kumju bat ki bana ki weide ki parish ki bala wan ban sakhi bat shimbenta shirhem hagane ka sngi kraw jong ka Balang snong Umtung Kabakraw, banay mo yung play na kabanta ka na kastet. Ay play yung play na nagkalod ka masin. Kasi ay ka ni kasi ka may tunat, kabapo, kapanay. Kabar ay play parang ba, para Palestine, para Francis, bakray siya magkani parish. Rinkat batini way pati padar badalam bakat siya ni kasi. Kublay lang ki sister bubon hani. Kublay lang ki berdad. Kublay ka pangi kini ki bahe ahan jungi. Kam tam desi bajot. Kumen emale chokani kathan. Ngai ngai lang rudan hani. Bat chwe rudan hani Allah banyo kerten. Kati kublay ipi we. Kublay lang kam tam ipi ki baro. Kilong pa kilong kini bawalang betakasi hani. Kajindan jampi kapel po kapit di kot samla kenare kublay kapan koyeru rawai kana kublay ini kenare pano kapitian yung Yesus kasi benempong kasi kajin kublay bekerpan galon nagabatakan nagabalang sinong Umtung nama balay bilayan batay di kajin sat insulan kajin sa kublay kabaitan na Ngai le sima kai tanak ke lagi mani han kadata. Gadur kadar hapo habat nama kala fresh tom. Kublai ki probangen kani kadalan stom. Gema ka jingdon kai mani kani ke jiwan na ayu blai hapen joki. Tharam yo ka Ïngmane ka Jing ka bang mani yu blai. Ka bang ro ayu blai. Kebangi semua yang berlain mana kapor, mana kasni. Baru hani dan kami yang berlain. Nado kibaret, nado kibakrau. Baru hani dan kami yang berlain. Kelemu berlain yang melongai UM. Terkadang mana kisah berbun Ïngmane, makani po iking. Ïngmane kadai kajing cok berlain. Kajing cok kajing tuan. Kajing jeng sengap ke kinu blay, kajing jeng pat maap do blay ki pop kisan ki lai ki let hitam ki dona,
cái Jing cho cái Jing pan nô play ye cái Jing don kam jongi baman la kasni cái Jing cho play kawana cái Jing pen kelajur ye cái Jing embryo jongi kadau cái Jing don ni mane cái Jing pen kela ye cái Jing jongi mana ka po bangiwan hi mane cái di banjarau ban kelajur ban kelabha ban kelajan cho play ban ye cho play ban ye wi pa ha cái Jing lo bri ban bri jongi kham dam cái Jing lo kristan jongi kadau yang baleng ni dan perkai ban tip yo play ban ye yo play ban shakri yo play mana ka si cái Jing jongi khnang ba shisin ka si in le pai hak ma cho play ban shong sa ba u shi junam kadau kedeng ka shnong kala le ha bante kan meleng walada kala luksan or kap kinong la pha la pendut gani mani ban sa kanam ke kerten jongki ublei usakar kuya ki prabangegi jogani ka balang shno umtung pilate ke gani ka yo ublei fakhe se jingle ku alo jongki shis pasha donalong ki babha ki bamiat ka jingdol gani mani Pelong gani mani berbuat kajian tinggi, kajian long the way, hasnong hakau, penpai galoi nosem, dah kajian don gani mani, nama badon mani don ublay bakti, habadon ublay pinjok yaki baru John gani kepakai. Tuid pai Shaka ublay kabal sultanat, berakhiran angin mentakasi. Nakajing pelebeden kong lasyim lasuk, nakajing tangbarim, Old Testament, nakitab Genesis, berakhiran hangi, Syapang, u Abraham. Ublay jaladi, habaw lajim lakhod Abraham. Utib bawa Abraham, waladaw, rispa, udap ubiang, gawai kajing serusi jong Abraham gelong. Bau long balingki bom dan kuon hangwi ke por ke bau dan tuai ublei lopau Abraham di long Abraham mi shabar janmi on pek sahid peneng nyaw yati klur Abraham on ublei nanomla banyaw nang tahu Abraham on pisadon ki kuon ki siu jampi kat ki klur hasut peneng